itanka nansanimile elingenile sicela liqedisa itanka amanzi aphume ayafuneka itanki ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume sisebenzisa ibooster watt 5 liyakwazi abebekhona sicela ukuthi ibooster time and again ihlale le fuel amanzi atholakala khala we have got almost 4 days eSpeedskop North akulamanzi siyawacela amanzi bakithi okwesibili bathi bacela ama-gates Speedskop North ayila ma-gates lo Speedskop medium amabhimu sicela athwale amaviki wonke bakithi lapho siyacela kakhulu ngoba nxa amabhimu angathwala kuyabangela ingcekeza khala sivele already sekule cholera ekhona eZimbabwe idoti yabakhona isiphoqo then ukhansila asebenzele committee ephakathi kweward njalo eze emhlangano phose inyanga zonke kule committee ekhona phakathi kweward amaward wonke kulama section leaders uyabiza umhlangano councilor usebenzele committee icommittee kutshele kufunayo sicela ukukhitshelwa inkomo lamadonki lezinja lenkukhu ewadini amanzi ayabhadala icouncil ifuna amanzi time and again inkomo lenkukhu lezinja kuyadla kuyabulala imbida kulambida abantu bathenga imbida kodwa bebhadala amanzi indlu ingahlali umuntu ingakapheli lapho abazama ukuchasisa ukuthi indlu national challenge indlu zonke nxa sihlala umuntu uyabisile certificate of occupation so siyananzelela ukuthi icouncilor yenze umsebenzi ngendlela eyiyo kulezindlu